Kumusta ti pa nagkita yu kiniwancho, nanang? Dagos, agi mayagap ti pungtot ko iti makita ka anak ko. Jak nagawidan tirik nakat natumpak. Anya? Gungko, nana. Imbag man tasaan na kayo abinalas. Saan? Taam muna si babasol kadata. Iso nagbalin amo akas la karnero. Anya pa yung harap ti daduman nagsarsaritaan nyo. Imbagak, nagbunga day di panangikot na gan ka. Nana? Oh, katapay ngagsangit ka manan. Tsak palaktan ti agsangit. Tunggal maipalagip na di panangila ko kitidayaw ko kiniwancho. Anya ti reaksyon na. Idinamuan ang agtatagsanak. Nalaos ti ragsak na. Kat uray la na pariyaw iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Ngam ko na saan nga agragsak. Aglalo kat saan nakamat nga asawa. Kan imbagak pa'y ano maamuan ni maluti amin. Kat sigurado at akal agulaw. Lakit di ana anang. Isa pagtali na edan tayo ko maapalimat ti amin. Wan anak. Ngam mailimad tayo nga ta ngagnanayon tinapasamak kada kayo kiniwancho. Aglalo kat saan mo tumatan ama ilimang ti idadakkel ti tiyan mo. Kaya't ko makapagsarita kami. Maipapan iti sikog ko. Taan niya ti ibagamkan ko anak. Kadingit saan ko pailang maibaga kada kayo, nana. Anya? Awaga. Tagkita kami. Saan? Di kan makipagkita pa ikan ko na anak ko. Nanang, napatagunay ti ibagak kan ko na. Iso nga awagak to. Ta ibagak nga kita kami. Oh, Wancho. Naragsak kasi mang pata. Sa dino tinagapuan? Ay di mo damagan. Tinapatag, kat makita man naragsakak. Anyat pa karagsakam launay. Saan ka man nga unton? Ah, dakas ka din umamuhak di pa karagsakam? Panawan nak dito eh. Ah, Kahit ko tag may maysa. sige. Nukas tati ko nan. Adaywan ka pailaan. Kat sa paila kumata mapanunot mo nga ibaga na niya dita pa karagsakam. Ito nagsubliak dito eh. Ay, agya manak. Imadayo matlaang. Ay, may saakton nga ama. Addan tumatlaangan mangawag kanyak iti daddy. Ti cellphone ko. Hello? Agyaman nagtasinong batang matlaang ti awag ko, Wancho. Papa? Kaya't kung ay baga, nga umayag kita balayo tapno makapaglinawag tangag katugangan. Papa, noan nyaman ti susik tayo iti kalabas. Kat lipatan tayo kuman. Kaya't mga asawan, basta lipatag latan dahil di pa nakaibalod ko, ha? Dahil di pa nang pabalod mo kanyak. Da kayo matlaang tinangaramid, iti nakabaludan nyo, Papa. Simperkwensa! Saan nyo kumadadaulan? Ti kinaragsak ko itangal daw, Papa. Sige, bye. Pasensya kayo laangan. No inidapan kayo iti cellphone, Papa. Hello, Papa? Talaga nga awan babaeng di asawam, iha. Apay manan, Papa? Imawag ka kat impakamugan ko na nga umayag kita balayo. Tapno makapaglinawag kami. Ngam, inadapan nakit din iti cellphone. Anya? Umayag lang ta dita balayo. Takayat ko ang makapaglinawag kami. O sige, orayin na kayo, Papa. Sapay la kumata maawagak ni Wancho. Aday ta. Agringan ti cellphone na. Hello? Sino da ito eh? Di na ka din maibusesan, Wancho. Ha? Rema? Agyaman aknom amunak na lang. Ay, siyempre. Saan kanto apulos ang malipatan, Rema? Aglalo itata. Tanya. Apa di mo ituloy? Saanan? Tamang ano agsangit ka manan. Ayun gayam.
Anya ka diti ibagang. Tapay nga inawagan nak. Imawagak ta kayat ko nga kita ta. Anya? Mailiw ka kadi. Iso akayat mo nga kita ta. Ayop ka? Pastos? Agdamdam magatlaan. Di ka kumagpungtot. Apay nga binakayat mo agkita ta. Gaputada na patag nga ibagakkan ka. Amokon, agdadagsan ka. Tanay ibagakanyak ni nanang mo. Iti nagkita kami. Ayop. Napalalo ti ragsak ko. Iti naamuak ang nagbunga dahi tinapasamak kadata rema. May isa akton na ama. Nga ta? Anya ti kayat mo asawan. Iso nga imawagak. Takayat ko nga kita ta. Kan pagsaritaan ta ti maipapan iti sikog ko. Sige. Umayak no sa di no man ti kayat mapagkitaan ta. Ibagam lang no kano. Inton malam. Kan kayat ko nga ijiigid ti baybay ti pagkitaan ta. Wancho. Agsango kami matlaangan iti awanan bain a manugang ko. Aging gaita, jak pailang na iliw-liwag tinalaos abain ko kadag iti tao. Gapo iti panagkabalod ko. Jak ko manabalod, kana ibabay na kasjay. No saan ang nagipulong dayjay awancho kadag iti polis. Paspasak pa itang pataray. Tapno makadano nakadagos ijay balay da wancho. Oh, papa na, Juancho. Ada meeting ko. Sino ti ka-meeting mo? Kwa. Sino man ti ka-meeting mo, i-cancel mo pailaan. Agturungan dito balay ni papa. Agsarita kayo kano itinalapat. Lading itag. Ngam saan ang mabalin, nga i-cancel ko ti meeting ko. Anya? Apay kit din na mabalin. Walo, talaga ang mabuting ka sumango kini papa? Saan ko akabutan? Ngam kit di, napatag ti tao, akasin narak ko aka meeting. Sino nga mindeta ka meeting mo? Di mo damagan. Sige, nakon. Napanin. Oy, Juancho! Juancho! Kunak mo saan ka pumanaw! Agsubli ka! Simperkwensa, talaga pagpungpungtutan dak ti awanan bain nga asawam. Imbagag lang arudan nga umayag niti balayo, tapno aglinawag kami. Ngam, pimanokit din. Ada ka nung ka-meeting na papa. Isaasan ko ngayon gawin. Napatpatag ka di tayo meeting. Ngam ti panagrin ni Sutmi, tapno maornusan ti susik kada kami adwa. Papa. Wano nakikilikan na ti asawam. Mabutang tayo dyan, tadabasol na kanyak. Jaklaan mo, papa. Kuna naman aasan na kayo kabutan. Takuna na pa nga. Uray no. Anya timbaga na. Saanan, papa? Ang mga nod-adda nga pungtot kayo. Ibagam malo. Ibagam! Hindi kayo aglaaw May kontra ka di manan kanyak timbaga na. Kuna na. Asaan ang mabutan mo uray agpinatay kayo kano? Pues, tok kulit kitultulang na apaman nga agkita kami. Anya, saan papa? Diyak kayat nakasta ti aramidan nyo. Mga nada kayo pa iti madangran. Ada ka kayam dito yan. Unak no siyak ti umunon na sumangpat dito eh. Itayak pa ilaan dito eh. Anya nga minti pagsaritaan ta. Ti may papanitisikog ko. Di mo pa kadanagan. Itad ko amin nakasapulam. Ayop ka. Ne, apay ngagpungtot ka. Di mo ka din nagustuhan ti imbagak. Iso akinid daw ko ti panagkita ta ita. Tapno maibagakkan ka ti planok maipapan iti sikog ko. Anya ti plano? Kayat ko aparagrag. Anya? Saan, Rema? Please, di mo paragrag ti anak ko. Amam nga awan anak mi iti asawak. Kayat ko unay ti maaddan iti anak. Mangtadlang iti dakkel agulo. No ipas ngay ko ti putot mo. Saan, Rema? Dinto mapasamak ti pagbutbut ngam. Santo nga taamamwan ti asawam. Ti maipapan iti pananglipot mo kan kuana. Saan to? Ulitak. Jak kayat aparagrag mo. Siyak ti rong bangag desisyon. Ta siyak ti kang runaan amasaknan iti daytoy. Please. Saan mo aparagrag, Rema?
Basta, paragrag ko dahito wancho. Agpakpakasak king ka. No kasapulan nga agparinto mga kitisang wanam. Tapno biyagam lang ti anak ta. Aramidak. Anya? Maramid mo, iti pa rin tumang. Gapula ang itisikog ko. Wan, aramidak amin akayat mo. Basta saan mo aparagrag? Kaya't kula ang ibagakan katiplanok. Saan? Di mo aramidan. Agpakpakaasak unay kin ka. Agparinto mga. Tapno di mo laang paragrag ti anak ko. Nagparintumang kang agpayso iti sangwanak. Maasyan ka kuma iti anak ko. Di mo paragrag. Dakkal abasol iti Diyos no aramidam ti gasta. Anya? May ibagam iti adakkel abasol ti aramidak. Ngam di mo mat nga ibaga iti adakkel abasol iti Diyos ti pananglipot mo iti asawam. Pakawanan nag. No nagbalinak anaro ko, Rema. Saan asyak ti pagpakpakawanan? Agawid kan. Kat agpakawan ka iti asawam. Saan? Diyak kayat nga ibaga iti asawak. Amom kadi, akalpasan nga inlakok kan katitayaw ko. Kat dandani ak nagpakamatay. Anya? Ngam, gaputan na patpatag-unay kanyak ni nanang. Kat saan kumatlang ang aramid. Ngam ita, maaramid ko nga iparagrag ti sikog ko. Saan? Di mo aramidan dayta. Kan ulitag. Pakawanan na kuma. No nakabasulak. Ti pananggatang ko iti inlakom adayaw mo. Talaga saan ko na maure ni Wancho iha. Iso baliwak tulagan ti umay. Papa, lipatan niyo kumanti susikyo iti asawa. Dakpulos malipatan iha. Tanay ibabain na kadagiti kagayam kan amok. Sige, agsubli akto. Kaya saan kunto nga ipakada ti yay ko. Ha? Tapno maripot kunton ti asawam. Sige. Dakay ti makamo, Papa. Di asawam ti magbagaam, tabarang no isunto ti umay di balay. Kat agpakawan kanyak, tabarang mapakawan ko. Sige. Bayaan niyo, Papa. Bagbagak to, inton sumangpat. Sige. Rema anak, sipod itay simangket ka. Kat di ka pa'y nagsarde nga sangit a sangit. Anya nga min, tinagsaritaan nyo kini Wancho. Imbagak aparagrag ko ti sikog ko, nanang. Anya? Diyos mio, dakal abasol ti pampanunutim nga aramidan anak ko. Wanang, dakkel agulo ti parnuayan daytoy no saan ko aparagrag. Iti pan nakabukal dayta. Kat saan lang ani Wancho tinagbito. Sika tinang runa. Ta sika ti mismo anang ilako ti dayaw mo kankwana. Anya nga rin tirumpang haramitak, nanang. Saan amasolbar ti bidot, babaan iti sabali pa'y abidot anak. Kanlaglagi pang, dakal abasol ti mangkatali ti biyag. Wanang, anyan tulangan ti sawan kanyak dagiti kaaruba tayo. Nagiti amamok kan kagayam ko no maamuan da nagsikuga kabalasang. Uray, tanagayatam anak ko. Apay, adi ka nagpanunod. Sagmay nga inlakom, tanayaw mo anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga itakala sumangpat. Gaputasan lamay may sa tao ti kinamiting ko. Among kadi anabayag na kang inururay ni Papa. At dantulat ta sa bali pa nagsarita mi. Tanayra namat. Nga da kinamiting ko. Talaga kadi nga adda kinamiting mo? Wano? Adan sa bali nga aramidam. Inyati kahit mo asawan. Pagat atapan nakadi, itisan anasaya at malo. Balbalaagan ka, Wancho. Di naklipliputan. Ta oras ang matakwatak nga adda babaim. Patayan ka. Anya,
Jak kayat nga da kaitlagaw ko iti ayat mo, Wancho. Iso di na kumalukwen. Diyos ko, pakawanan da ko maiti panangibaga kaparagdrag ko ti sikog ko. Kan, agyaman tanalawlawagan matlaang ti panunot ko. Babaan ka dagiti pamagbaga ni nanang kanyang. Diyos ko, tarabayan da ko mga rod amang ipasngay. Kan mang padagkal to, tuy bayanak kong anak ko. Saan da ko mapaypayaan? Diyos ko. Yamanak, no nalawlawagan matlang ti panunot mo, anak ko. Ket saan mo nagandata na paragrag ti sikog mo. Gaputag pa'y suti ko na yun, nanang. Adakkel abasol no paragrag ko ti sikog ko. Ikari, akadwanak to amang padakkel iti apukok, anak ko. Saan adat ti mang padakkel, nanang? Anya ti kayat mo asawa? Gaputa apaman ama ipasngay kunto ti anak ko. Ipaampon ko. Anya? Ay, saan? Diyak kaya takanayin to makitkitak ti bunga ti panagbigdot ko. So nga apaman ama ipasngay ko. Ipaampon ko, nanang. Rambaka kon, ti panagbaling kunton nga ama. Nalaos aragsak ko, iti panakaamok. Anagbunga day ti panangilako ni Rema, iti dayaw na kanyak. At danton anak ko. Wancho, Ni Malo. arak man ang tasangsangwan. Kan, apay anak kalawlawa tarong ito. Kasi nakaragragsak ka, nagmaymaysa. Kwa, adala nga nalagip ko ang nakakatkatawa. Iso ajak malapdan, ti panagkatawak. Anya ngamin din nalagip mo. Saan mo nga mon? Ibagam kumamat tabaharing maragsakan nakmat. Apay aya, nagdagulit ka. Ala, adaywan nakpailaang. Ibusak lang daytoy estate side nga arak. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Sige, dita ka man lang. Ay, nagyamanak. Inadaywan nakmatlangan. Si cellphone ko. Agriring. Asino mat nga taday ito'y umawawag. Hello? Agyamanak, tasinong batam ti awag ko, Wancho. Ha? Ay, Nana Sedes? Ada importante unay nga ibagakkan ka. Pakasetnan ti sikog ti anak ko. Ay, apay nana. Ipilit na kadilat ta aparigrag. Ay, pang-aasi yun, nana. Balakadan niyo kuma. Saan nan aparagrag ti anak yo? Anya? Oh, thanks God. Agyamanag. Nung nalawlawagan matlang ti panunot na. Ngam ada sa bali a plano na, kalpasan amay pasngay nanto ti anak yo. Anya ti plano na? Kayat na kano nga ipaampon. Anya? Wan, kayat na nga ipataraken iti sa bali a tao ti ipasngay nantong anak yo. Dadinan kayat a makitkita ti bunga ti nagbigdutan na. Pues, no ipaampon na matlaan. Si Kaminton ti mangampon, nana. Anya? Ampunem ti bukod mo nga anak, Wancho? Wan, nana. Ampunan mi. Uray. Tanabayagan nga idardarirat kanyak ti asawa. Amangampon kami. Alawan, nasaysaya at ada kayo lang aruden iti mangampon. Ngam masapol nga agtaling na ed ko maapalimad asika ti ama ti ampunan yun to amaladaga. Tapno natalgad ti anak ko, kat saan to ariribukan ti asawam. Anya, inawagan nyo ni Wancho kat imbagayo kan kwa na asaan kon aparagrag ti sikog ko. Uwan anak, kat napalalo ti ragsak na. Kan naibagak pa'y kan kwa na ti tarigagay mo amang ipaampun to iti anak yaw.
Kat, anyat ko nanang. Kunana nga isudan tulaangan nga agasawa ti mangampon. Anya? Mayat ka kaday anak ko. No iso ti pagsayatan ti anak ko. Una, ited ko iti amana, nanang. Uwan anak, may mayat nga isuda nga agasawa ti mangampon. Ta sigurado anapintas to ti masakbayan na. Wan nanang, nga masapul nga agtali na agtulat ta apalimad, ani Wancho ti ama ti ubing. Isu ti imbagak anak. Kat kuna ni Wancho, asalimat-matan na ti palimad yu adwa. Agyaman ak nung kasta nanang. Kat sapay la kuma, tay ti panaglabas dagiti aldaw. Kat ininot to matlang aglunit ti sungkat, anay paay iti barukong ko. Oh, dagkalan jampon nyo kiniwan, Choy, ha? Wan papa, tay iti umay apa naglulok at ti klase. Sumrekton, agadalton. Ngam, awang kadit madmadlaw mo ito, ubing. Adda nga rod papa. Anya ti madmadlaw mo ba iti panagdakkel na? Kasla kakaingas da iti asawak. Agbaysot ako na ba? Kastamot lang ti panagkita tunggal mingming at di pakabuklan ti ampon nyo. Mas dawak nga rod papa. Nung apay akaslag kakaingas da Wancho kan ti ampon mi. At dagay ay ayam iti panunot ko. Nga mamangan may sumanan ti pakasabidungan ti panunot mo no ibagak. Anya day ta papa. Saan mo ang gampun pa'y? Please papa. Ibagayo ko mama tap na amok. Sige. Ibagak. Ngam, labdam ko matiriknam ng pungtot. Taday to ibagakad atap lang. Anya ti atap yo, papa. Saan nga taputot matlang dasawam ti ampun yo? Anya? Kaing ingas unay ti ampun yo dasawam. Mapatay ko ni Wancho. Numapanag nakakaliniputan nak, papa. Di mo ibagbaga ti atap ko iti ubing. Nasaysaya at akaemam ti bibig mo. Palutputok ti asawak apaman na sumangpat. Saan? Di mo aramidan dayta. Anya nga ro ti aramidak. Tapno malawlawagan dayta nga atap yo, papa. Nalimad apadi in itis mo. Kat urayam nuan niya ti resulta. Itay paya pagsinsinublado kaming mingmingan tila dawan ti ampon mi. Ganti asawak. Talagang agkakaingas ta. Oh my God. Agpay sumata ti atap ni papa. Aliniputan nak ti asawak. Malo? Oh, ni Mancho. Umay dito ayan ko. Oh. Apay nga igaman ta nakakwadro aladawan ti ampunta, hani. Kuha, tinunasak lang. Kasta ka di. Uwan gayam. Adakid daw kanyak ti anak ta. Anya dita? Mapan kami kanugumatang. Kadagiti kay kayat na ngay ayam. Then, agpagatang pa iti kabarbaro abado na. Ala, mapan kayo latang rod ag shopping. Nakastatikid daw na. Oh, di ka sumurot? Saanan? Adamat papanak. O sige. Ala, rubatam to nga rod ti anak ta. Tamapan kami ton. Kumusta nga tanti anak ko? Kahit ko kumamakita nga mabainak nagpakita kadamalo ka naman, Cho. Rimana. Ay, unak to. Ay nga ka man dito'y sirop ti akasya. No kastoy nakaladladingit ha. Dito'y ti ayuyang ko nanang. Apay manan, amas-mas na ayan ka. Kailiw ko ti anak ko nanang. Kaya't ko makita. Anak, impaampon mo ti anak mo. Kat saan amabalin nga ing kabisitaan kadagiti nang ipaampunam? Oh, apay ngagsangit ka manan. Naputan ang utob ko, di pa nagbindot ko nanang. Anya? Nagpababawayak, iti pa nang ipaampon ko kan ko, ana. Oray, tatimat ama natin nang ipaampunam.
Kasano no matakuhatan to ni Malo. Apod no nga anak ni Wancho ti inampunda na ng... Ang mga nuranggasan lang to ti anak mi. Saan nga tama? Tama balin, asim magapsupan iti kinatao na, ti pamatid na iti anak yaw. Madanta na kanak nanang. Anya ti mapasamak. Numamuan ni Malot ti kinapondo a kinatao ti anak ko nga inampunda. Yan, nanang. Apay ngay mawag ka, iha. Papa, umay kayo kumandara sa inyo. Ipa-DNA tayo tinaalak asampol kada JR kan ti asawak. Awang ka didita, ti asawam. Awad na ka ni JR, Papa. Napanda nag-shopping. Mayat nga rin no kasta. Nawayata ama panitiran data apa pa. Malmalday ka manan, anak. Gapot may ilaw ako na iti anak ko, nanang. Anak, saan ko mga isulatan ti pampanunutom? Ad-ada alumdaan ka, no di mo iwaksi iti panunot mo ti anak mo. Kaya't ko hindi nga asitkan ka narakupan ti anak ko. Iti nakitak, nanang. Saan ko mo tamaramid? Anak, liklikam kuman at si kati makay bagay iti pudno. Amangan no tinto anak yo ti pagikaruan na. Iha, at dan resulta. Dinagas ko itay agapo kay opisina. Anya ti resulta, Papa? At to'y, basaem. Positive? Akamadawan ka, JR. Saan? Liniputan na kang agpaiso ti asawam. Sana? Sana mabalinda ito'y Papa. Ayok ko. Jacqueline, pagarup aliniputan na gayam. Sumardeng ka! Anya ti ibagbagam alipliputan ka. Di ka naging didabo, Wancho. Amo kung ti palimod may papaniti kinatao din JR ngayon ang punta. Anya? Amo kung asikati amana. Saan? Di nakbagkala. Ibatanak malo. Ibatanak. Indurunak, ayok ka. Manglilipot ka. Patayin ka. Sige! Patayan nak! Itayak ti bagik. No iso ti amom apakaugasan tinadagsan anak basulak ken ka. Ngam amom ka de. Nga awan tinabukal a relasyon mi ken ni Rema. Wen, ni Rema ti ina ni JR. Aniya? Ni Rima? Nung awan ti relasyon nyo kay ni Rima, kasano, anak si Kog? Ha? Kasano? Denggam. Ta ipalawag ko no anyat na pasamak. Aniya? Naaramid ti Rima ti kasta? Wen, inla ko ni Rema ti bagi na kanyak. Tapno masalbar na laang ti biyag, idi ti inana nga da ije ospital. Ayop ka. Manangguntaway ka. Wen, akwak. Ginundawayak ti kinamarigrigat ni Rema. Dakkel abasol ti naaramidak. Isumot ti panlaka ay tao. Ti may sa abiyag anang tud kanyak ti ragsak. Ayop ka. Pakawanan nak. Ken saan mo kumaaguraan ni JR? Siyaklaang ti guraan. Siyaklaang ti ilunod mo. Saan nga ti anak ko? Tsaka mo na niya ti bagak. Pakawanan nak kuma, honey. Amin. Nagbasol ha. Ang tao aklaang. Tao aklaang ama itibang itibasol. Ang nudinak mapakawan. Gat ala ti anak ko. Gat umadayo kami. Anya? Wen, umadayo kami malo.
Da kaya't amaisina kanyak ti anak ko. Saan? Di mo ramidan kanyak ti kasta. Di mo yada yun ni JR kanyak. Tamani po din andan iti sinong ta. Imbilang ko nga anak ko. Impatag ko. Iti awan kaartap na apamatag. Akasla nagtaon matla ang kanyak. Agyamanak, Malu. Agyamanak. Numapakawanak matlaang. Gapo, iti anak ko. Wen. Ayaw yatin ka matuan, Jo. Nagtatinga po na anjak kayat. Sumapol ka iti sa bali nga uray awan anak ta. Pakawalan ka. Gapukin ni JR. Ibilang kumatan nga anak ko. Agyamanak, Malu. Agyamanak unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.